nayo okay thokozani manje omkhulu njengoba bengithembisile ukuthi ngizokwenza le video sengifuna ukuzoyicacisa ke manje kubantu abangaqondi mhlambe ongibatha kweyidala ukuthi idala uma zingibhathile mhlambe zenza kanjani ziba kanjani into kanjalo kodwa okay ngoba kukhona umuntu okemangale ethi mina ngizalwe ubaba noma behlala ndawonye kodwa futhi kuthiwa ngiphethe idlozi la komama kanjani kuya ngapha kuye kube into elula ke lo muntu omkhulu ngoba kumele iyayifundisa icacise ukuthi isimo siyazi oqala ukuthi kuze kube khona umuntu emhlabeni kumele kube khona abantu ababili abahlanganayo akekho umuntu eqhumetheni wonke umuntu uyazalwa unomama unobaba kulo mhlaba okusebenzeka ukuthi mhlambe noma usowandile yakweliphakade kodwa kusala wazalwa ngabantu ababili so umuntu mayizalwa kuyayeqala kubuka isimo sasemhlabeni ukuthi mhlambe lo mama noma lo baba okuzalayo mhlambe bayisimo sini kukhona abantu ke abathola umntwana beyishadile kukhona abantu abathola umntwana beyishadile kukhona abantu abathola umntwana besalobolene bese kuba khona abantu abathola umntwana bengashadanga bengalobolananga bethandana nje kuyi boyfriend ne girlfriend so wena isimo sakho kumele siqonde ukuthi isimo masikhuluma ngokushada abantu abamkhulu sike sikhuluma ngomuntu ophelelisiwe wasetshenziswa usiko mhlambe ake ngikhulume nje ngamaZulu amazulu kuyahlatshiswa kuthelwe ngenyongo usuke lowo muntu ephelele eshado waphelela angikhulumi ngomshado omhlophe la ningizwe kahle abantu kuphela ngoba umshado omhlophe wabezizwe umshado wokufika la manje uma ushado umshado omhlophe kuphela nje wangenza wesizulu othela ngenyongo usuku ufana nomntwana ozalwe kodwa ongazalelanga emshadweni mhlawumbe amaphepha ngathi uzalwe emshadweni kodwa ke ngokwesintu awuzalwe emshadweni ngikhuluma abantu abashade ngokwesintu la so umntwana mayizalwa ngabantu ababili ake ngibekise nje kanasi into zami ngini uma izalwa ngabantu ababili abashadile laba abakobaba laba abakomama labo malume uma uzalwa yilabo abantu beshade ngokuphelele automatically wena ufola esadini labo baba wakho labantu abafola vele ngiwakhona ngokuphelele ngoba uzalwe emshadweni but kukhona ukuthi umuntu efole ngapha but uphiwe isiphiwo ngapha uyabona so lo muntu lona usuke ibizibongo sakubo uma ephahla ubizibongo sakubo kuqala ekhulumise sona kodwa ebese yababiza futhi la ngoba yibo abamphethe idlozi uyayicela indlela kulaba bese ecela ukhanyiseleka kulaba kwabakoma lo muntu loyo usuke ezalwe emshadweni ngokuphelele uma ephahla ubiza isibongo sakubo sakuboba kwakhe into oshadile lo umshado ngokuphelele bese kuba khona umuntu ukuthi uzalwe nje bashadile abaphelelanga ngokuphelele kweqiniso so lo muntu loyo usuke umuntu othi mangabe ezoqala enza into zakhe ekhaya lo muntu usuke ezalwa ungwala yebo but ubelonga la ngomama wakhe hayi kubaba wakhe ngomama wakhe uma ebelonga kubaba wakhe kusho ukuthi yingane yako malume leyo noma ungazalwa ukhuluma umama wakhe hlala nobaba wakho kuyi boyfriend ne girlfriend bengashadanga okusalayo ubelonga komalume wakho noma kanjani lapho ubelonga komalume asidiscuss leyo ngokwedlozi usuku ingane yako malume manje kuyenzeka umuntu uthi mhlambe abashadanga abazali bakhe kodwa uthothi ubisa lesibongisi ebese iqhatha nedlozi ebese ivalele indladla zakhe kungalungi lutho umuntu elokuthi uloye ngabantu kanti abakuloyanga ubiza isibongo esizonke ucela kubantu abangena so lo muntu lo mazala ungazala ngomshadweni usuke ubelonga kokho umuntu kanjalo esikhuluma ngayo kanti ke kunento engifuna ukuyiveza kahle mayelana nokuphahla kwezibongo uma ngabe usuphahla le manje usucela idlozini usucela abantu abakuphethe nakho ake sithi nje izidalwa zombili lezi wena uphane nawo uma uphahla wena ubiza abakobaba wakho usuku banikeza igunya noma usuku basondeza kuwe besondela uphinde ubiza abakoba ake sithi abashadanga mhlawumbe uphethe idala zakomama ubiza abakobaba baqala ubiza abakomama uma befika la bese bayala bengahlali kuwe belwe kangawo ukuthi nanothi ufuna izinto zikugeje bayala ingoba ubiza abantu abarong ukuqala bebeqala ubiza abantu bakomama uma uyingane engazalwa ngomshadweni
uma uphahla uqala ngabantu bakomalume babo babize befike bese uyabancengela nalabo ukuthi bafike bebe khona ukuze bengazi ukuthi manje sisizwa ukuthi na sisuke sifuna ukubiza laba kuqala bese sidinga laba bese bafike bayana kungabi khona ukubambisana phakathi kwabo. So into zakho zilunga ziphambili kanjalo kanti uma uzobiza abantu abafanele bese bacela laba bazokwazi bebambana. So into engifuna ukuyisho ukuthi if uqala ubiza ibongo bawuphahla izibongo sokuqala usuke usinikeza igunya baye bathi authority ukuthi lawo bantu abakwembatha ngesikhathi esendele. So lento ifuna abantu abamkhulu siyiqaphele kakhulu ngoba yinto ezivalela izinto. So wena kumele ubuyele emuva uhambe uyoyisola ukuthi ubaba noma baba beshadile uma bengashadanga buyele esibongweni sako mama buyele esibongweni sako malume wakho uhlale kumnandi. Uma beshadile uvele ubiza isibongo sakini sibhasobheke abantu abamkhulu singayivaleli izinto ngentengela. Asithandazeleni usithola ukhumulo ukhona umuntu othi mayibiza abazali bakhe nanishadileni mama nobaba ethi babeshadile kanti benze u-white wedding umshado wabezizwe ishangazo wathi wase Europe noma kuphi kodwa bengawenzanga usizwe kuba labantu abasuke bafana nabantu abangashadanga ngoba idala ayihlangananga bashade ngokwenyama nangokwephepha but ngokomoya ngokwedala ayihlangananga. Umshado wesintu wenza idala amadlozi ahlangana abe moya moya. So asiqapheleni bantu abamkhulu indaba le indaba ejulile efuna siyibheke. Ungathi wena uyaphahla into sakho sibamnyama ekhaya kanti uphahla ngesibongo sibona akuphele esibongweni sakho bese kuzoba yilabantu laba othola ukuthi mhlambe ubaba wakhe wayenganamandla ukuthola izingane wase umama wangena umfowabo bathola wena kodwa bathu ingane yalo ngapha. Uyayibona lento le isuke isifuna usiko kuhlanganisa kwesiko lo. So asenzeni kanjalo kodwa umkhulu ngiyabonga kakhulu okusho kumhlophe kini kanjalo. Amen. Umbuzo. Yo. Thoza mkhulu batheni laba abangashadanga kodwa uyile waya kobaba wakhe wayokwenza isiko lakobaba. Oyama awuthi ngimphendule mkhulu. Thokoza gogo. Kuleso simo leso njoba ubuza salukazi. Babekuvalela into zakho uma uyokwenza usiko lakobaba wakho wena uphila ngomama wakho ngoba ufana nomuntu oyokwenza usiko lakomunye umuzi nothola kini. Kumele uqaphele kakhulu into uvale into zakho kumele ukuthi uhambe uthole noma imbuzi lishene isiko lakini noma mhlambe yimve emhlophe ebese uyahamba uyokwenza komama wakho uyoshweleza bese uyayibika khona esibongweni sakho ukuze ukwazi ukuthi into zakho zihlangane kahle khona. Thokoza. Uma ungekho umbuzo ngani zekhe ngiyavala siza bese siyaxoxa mhlambe kuma comment isiko sizokwazi ukukhanyisela. Bengifuna nje ukukhanyisela ngale ndaba ngathi zamkhulu ukuthi isimo sikanjani. Siyabonga kakhulu. Amen.